Sad smo ušli na parking u KK Ciboni i zahvaljujemo se KK Ciboni što su nam omogućili da snimamo na njihovom parkingu. Nakon skoro pola godine pauze vraćamo se nazad pred kamere, ovaj puta sa francuskom srednjom klasom, Renault Meganom 4. generacije, koji je u konkurenciji sa Volkswagen Golfom, Mazdom 3 i Opel Astrom. Ovaj Megan je 1.5 turbo dizel sa 90 konja, trenutno više nije u prodaji. Ako se uzima novi auto, postoje od benzinaca 115, 140 i 160 konja, od dizelaša 115 konja i hibrid sa 160 konja, ako se ne računa RS i RS Trophy od 300. Ovi 90 konja ovako ne zvuči puno, ali mislim za gradsku vožnju, ako želiš da ti auto malo troši, fakat je to čisto ok. Znači od unutra ovaj Megan isto ima dosta, neka pišti, prestat će pišti, nema veze. Ima dosta opreme, znači sjedala su stvarno jako udobna, mogu reći. Imaju onako malo da te drži sa strane ako se hoćeš malo brže voziti. Dobro, pustimo sad to. Znači od opreme stvarno ima dosta toga. Vozački displej, centralni displej, kožni volan sa funkcijama, još dodatne ove funkcije za radio da se ne mora stalno nešto prčkat. Xenon svjetla, LED dnevna svjetla, lane assist, automatske brisače, dvozonsku automatsku klimu. Od ovih vozačkih pomagala, kao što sam već rekao, ima lane assist, uz to ima 6 brzina ručni mjenjač, tempomat i limitator brzine. Ima eco mode koji, iako auto već tako i ovako malo troši, pomogne da auto još manje troši, onda se ukupno ne troši skoro niš. Imaju park senzore, prednje i stražnje. To fakat je velika stvar. Sad je malo glasno, prolazi vlak. Ali, ovo je, kako bi se reklo, easy peasy. Što se tiče pretinaca i stvari za odlagat, veliki pretinac i u vozačkim i u suvozačkim vratima, za vodu, bocu, svakakve stvari čuda se mogu staviti unutra. Središnja konzola koja je solidna po veličini, ima pretinac za mobitel sa 2 USB priključka i veliki pretinac da stavlja stvari unutra. Mjesta na stražnjem sjedištu stvarno ima dosta. Evo, ovo sjedlo ispred mene je skroz pomaknuto prema iza i nagnuto i ja svejedno imam dosta mjesta. Ovo stvarno nije neudobno. Mjesta za glavu ima isto dosta. Auto je registriran na 5, tako da se i u sredini može neko legalno voziti. I to je isto skroz u redu. Također imamo ove priključke za pričvrstiti dječju sjedalicu i na lijevom i na desnom sjedalu. To je dosta dobro, ali što je malo šteta, što nema središnji naslon za spusti, tako da se ne može odložiti lakat. Ali, bože moj, nije to tako važno. Isto jedna smiješna dosta stvar, evo možeš malo okrenuti kameru prema svima. Kada se niko ne vozi i kada se prelazi preko nekakvih rupa u gradu onda ovo zna stalno lupkati. Zato se Renault sjetio i stavio ovdje ovako jedan mali utor kojeg se može staviti pojas, tako da pojas ne lupa. Dosta genijalno, moram reći. Sada ako se prebacimo prema iza, gajbu pive već imam spremnu, kako mi majca kaže da je glavni test koliko gajbi pive stane u gepek. A gepek je jako velik i može se, nije banana for scale, nego je gajba pive for scale i ovo je stvarno ogromno. Po nekim mojim proračunima tu bi rekao
3 i jedna gore, jedno 4-5 komada bi moglo stati unutra. Znači, test za gajbu pive prolazi. Ali volan mu je skroz lagan, ali skroz. Iako ima 90 konja, fino pa teže. Mislim, to malo kaj se sad pravi. U drugoj. Da. Pa ga znam razvrtit, znaš ovo kada ga stisnem za 5000 okreta, znaš kako potegne. Ne znam koliko je od 0 do 100. Nekih 12-13 sekundi, tak sam gledao. Tak piše. Čini se brže. ili 10. 10-11. Tako nešto. Pregledanje. Lijepi osjećaj na volanu. Mjenjač je fakat dobar po meni. Ne znam, taj start stop tako živcira. Zato što, okej, kažu oni kao, manje ti troši jer ti na semaforu ugašen ili tako, ali to kad ti on minutu ugašen, ne čini baš nekakvu razliku, a on ga svaki put iznova ga mora krestat. Mislim, to svako ima svoje neko mišljenje. Moje mišljenje je da je bez veze, ali dobro. Ne znam, samim tim, kada stojiš negdje, onda čuješ kako se 6 auti odjednom upali zato kaj je došlo zeleno na semaforu. To je baš katastrofa.